سیپان ئەو کچە ئەوە بساخی چووە سەر گوڕێ خۆ. ناو و وێنێ سەر گوڕێ خۆ ئیناینە جوورا خۆدا. نها لە کۆمەڵگەها خانکێ لە دەڤبرای خۆ جیت دهۆکێ. ji 22 salên jiyê xwe 7 salan di destê Daişda bû. Duyê heştê ev sale hatiye rizgarkirin. Mirada wê bû piştî rizgarbûyê dayîka xwe bi saxî bînît. Dayîka wê jî piştî hatiye rizgarkirin ev 5 sal e çûye Almanya. Babû birayekê wê jî di şerê Daişda heta niha diberzene. Gelek bizav kirîne dayîka xwe ya nexweş bînît. بله بری دو روژان دیکاوه لألمانیا گیانه خوش دزدا و طارمه نوه شارتیه لبندا سیپانه نه. خودی قبول نکف 7 سال زل دست داعش دیمه بشتی که از حرب بمزدی سبکف مع عذابی دل نف حکومتی دل نف ملتی خودی ویتشی قبول نکه افدم هنز دنگی خود در تخمز بیشم بلاز داکه خود جاره کبتنی ببینم و تنها یکی مساعده من نکریه وسنگه هن مداکه خود و داکه ام نساخ بی و نه داکه امر خودی کریه وديسا قبولنا كمشم ببينم مدفيا جارك ابتني مديد باو بس بو للساعة 7 وأنا واقفة قدام القنصلية الألمانية سیپان هولین خوین تا که کسی دانه او بخو چویه بردر کنسولخانه آلمانیا لگور گوتناوه هدانها کسی چه برسف نداینه دخوازي شجي إنساني البالهبي رحمة الدلوي ذهبي ككيبي بلا مساعدة بكوزاك أخو ببينم پیمانگاه چارەسەریya دەرونی و چارەسەریya تراومایê dibêjît. Rast e me pitirî 1000 jin û zarokên rizgarbûyî birîne Almanya. Belê niha ev proje Almanî nemaye û diyar diket tenê nivîsîngeha rizgarbûya û konsulxana Almanî dişên çareyeka bilez bû bînin. حالة سيباني حالتك يعني شنو هاتيا بيش فتشتي وصبرين هو تشينا وياه وكي بيمانجا شارع سريا دروني شارع سريا تراوما أفا دريش كرنا مشروع كي 1100 جن وزاروكتوان ما برنا ألمانيا. الركا درست أو بشت بيوندية بمكتبة ناجيات أبكات تسرقات يا حريمي في جريدايا أو بشكلك الرسمي الرابع حموكا غزت ويتشيب كانوا بيشنا قنصلية وبيشنا كتوبر فيزا كيبدا في حالة وصايدا بشت ديك أخو طرمي ديك أخو ببينت. لگور آمار نویسینگها rizgarbûyên destê Daeş heta niha 120,000 êzidî piştî şerê Daeş çûyne dervey welatî û ji sercemê 6417 kesên ketîne destê Daeş 3505 jî hatîne rizgarkirin. Hûn Reşîd, Rûda û Xankê.